Hala sportova u Požegi je tokom ovog vikenda bila poprište mnogih sportskih takmičenja. Svakako najznačajniji susret u istoriji požeškog sporta bio je dvomeč osmine finala rukometnog kluba iz Požege Sloge i Lokomotive iz Varne. Požežani su jedini predstavnici našeg rukometnog sporta koji su izborili plasman u ovoj fazi evropskih takmičenja. Radi smanjenja troškova za obe ekipe, utakmice su se odigrale u subotu i nedelju. Bugarski predstavnik važi za najuspešniju rukometnu ekipu ove zemlje, ali već u prvom meču u subotu motivisana ekipa trenera Aleksandra Savića gotovo je pregazila goste sa rezultatom 35-22. Pored izvanrednog golmana Gameljevića u Sloginom timu, izvanredno su igrali gotovo svi igrači, a posebno kapiten Milan Pavlović i Vuk Stevanović. Nedeljni susret ove dve ekipe više je ličio na oštar prijateljski susret, a Sloga je sa pola snage ponovo odnela pobedu sa golom prednosti. Svoje utiske o ovom dvomeču izneli su treneri ekipa na konferenciji za medije. Prvo искам да поздравя отбора на Слога. Čestitao je Slogi na fer i sportskoj borbi, istakao da se u Srbiji igra mnogo kvalitetniji rukomet i da su praktično ovde došli da mnogo toga nauče, posebno se zahvalivši domaćinima na izuzetnom gostoprimstvu. Pa pre svega bih se zahvalio gostujućoj ekipi na jednoj fer i korektnoj igri, pre svega na jednoj muškoj igri koju su pokazali u svojoj odbrani. Što se tiče njihovog napada, mi im nismo dozvolili da pruže svoj maksimum, jer smo se spremali i bili jako oprezni više u jučerašnjoj prvoj utakmici, o kojoj smo promenili svest tako što smo došli malo ranije u petak i gledali njihov trening, gde smo shvatili da se radi o jednom jako ozbiljnom protivniku. Iako su oni predstavnici bugarskog rukometa, a bugarska reprezentacija nije na nekoj evropskoj sceni, ipak su oni tamo dominantni kao što je to kod nas Vojvodina ili Crvena zvezda. I znali smo da ako budemo ušli opušteno da može biti kobno po nas. Mi smo juče odigrali najbolje što smo mogli, pružili svoj maksimum, stekli tu gol razliku koja nam je bila jako potrebna, jer smo znali da će današnja utakmica biti mnogo teža. Mi smo se ove godine opredelili da učestvujemo na svim frontovima. I verovatno taj gust raspored još iz jesenjeg dela, a bez obzira što je sada bila pauza i pripremni period, verovatno je to organizam svakog od naših igrača zapamtio i polako nas te stvari sustižu. Uveliko je već i počeo drugi deo, nastavak ovoga prvenstva. Borba za play-off nekih ekipa da se izbore za što bolju poziciju u play-outu. A nama posle ove dve pobede u ovom evropskom kupu preostaje da se usredsredimo na nastavak prvenstva.